Yo sabre ye chia obi biala odoma kuma hwefo atiefo nyina ye chia obi bia ye be se won subscribe dwumade ya bomoden se wo be subscribe just try to subscribe our channel na ebasa abre bia de bibia beto no obenya notification fast na so watimi ahwe ne ekoso ene ne eba yada wase yada nkotosere bomoden na subscribe na bra beka wodoma nkoma abusua na ho yankopon hyirawo sade munum da na se yade yafutusem ene ade eba no ene ne ekoso na ema ekofa nkrofo ma betena mo nchen a wo mo ma wo mankasankasa ma no enya de yo no ensua bibi no ye wura ho nso kakra hwe maame nka se minkyerɛw ewi asese obi sonye ma na wo pa na pampam pepepa wo ha no wo hye ne komuden akwala no a o mana da bia wo moda na akwala no wabetena wo nkyɛn no wonim da bia no wasɔre no odwale wo ma na wasɔre no odo mo ko school na wasɔre no prapra fia hohoro nkukuom na de ade no ɛyɛ hye no wo hye ne ho din wo ha no na daachi asɛm sese ya wukunu tu kwan sese ya won se wankasa ma no ye kan se wo tu kwan sese ya wankasa ma ntimi no aduane ma wakunu made no na afedi won ho aduane de ma wakunu made na da wan ho aduane wo fie no wo frɛ no se wonye aduane ma wakunu hwɛ obaya aduane no obaya ya me kana sa be you know dada obaya ya because unim ebeto da no kra no obo se made no aduane baba ye wukunu ache wo de ne ho na obehu ne nka me pa kire ne anka me pa akire ya do bibia se hwani ye na wo ma no so mo nsu ade yo na daachi nya asem omo be kwa wale o daachi ene asem ya da mase ye beto aso ye nyina ye nim ye di kan ye se so subscribe ya bomode so be subscribe o kwase o se bon se ye the red natural subscribe button bi e wo ho bomode pa se obebo modern na wamia so wakreke so wakreke so a one of the options be ba no wahwe na wa choose ya yeda mase yeda bibia ase ninna na se ye ka Ghana ha ye social media platforms no won se enipa bi nam social media no so na ba be ye me kan se celebrity ana se obi anim no na kan nka ye ka celebrity anim senka yempanifo na di kan beto nyom ana mo moto nyom agidin Shatta nom movie industry nso aja ko nom na de ade ne celebrity enim senka ja dama bi anase ho anka celebrity wom sese de aja social media platform ne baaye no amma ebinim ebi se krapim polo no msa abi no ono so wode atopambuo na nyi ho ne de hete ye nenne anchen ye hu sa kwa bi de aba be wom na wiase ho empani se wutwa nkontompo se wosafo ayira woda bonten ana se wutwa nkontompo se wokrom hene te abrosan so a entuma ifra na kire woti ase wutwa nkontompo se wokrom hene ete abrosan so entuma ifra no ene kire yo ha ana yete se young rich nigger, the whole Africa, the whole world. So I mean, you know what I'm speaking about. And Shatta bandle eba be pim. Oh, no what done paso, now what is the gale, any ade, oh na dole yano mamenka seminjo, unya ko bibia wodi, Shatta bandle, or duman kuma, yanem once yan kana samda, by a catcher on nessa Shatta bandle, we're fake. Sister bla when it throw ni management no any ye be kind of process just on you serious sana de ente and na mama boys ni bebre pe saka wachiri kwan ya ne Ghana fo ankasa man yemma yemre ye mogya ni yempesika o yemre mogya ni yenye dwumaden ye tete ase obeka se yenye dwuma bla yenye dwuma o yenye dwumaden yen team fifiri swadi ase Shatta bandle o manisika abetwa akwan akoba bi me so we fake woni ten woni kapre enso ja waji ne din
Yadanya ne ya yenwie e de aba beto na Instagram page say opapa daya wan sorry. Ne papa alaji wanya ne baby eko. Na we de ya no mesre mo. Young rich nigga ne papa we de. Yenim say bia ne papa no kra beto pray mu na ba o. I don't know. Yenim say bia kra na ja wo de car ne besi because said you wo sika sabrui. And obi amfa na fru Ghana yesre mo obi amfa na fru. We de yen konko didi ana me boa. Shatta bandle. Jawo de wan no domyele a mpani se bi nwo. Rehosem. This is the sad news. Seja owo de yemfanya ne papa daya wan sorry. Wan sorry. Nti se wo bia jawo da ne platform no so na say you know na jawo we hye ne kama. Na Shatta bandle papa yie de ene megidi ye se Ghana ha nyina be hyete se ebia jampe be for no so nya yi a ne obeche sika te sabru ntu ni pa ko se wo kwa na wo boto ne nso a bo ne se obepe boto ayeso pocket no yeah I speaking about pocket so ope pocket ayeso yeah because ebia on the so ani pia wo ba be sika se Shatta ko ba bi obeche sika wono kwa so be ka se nka wo san Shatta I wanted to meet watch or say this watch I buy this watch 2,000 million US dollars just say Shatta bandle wa bon wo nim sika na wo kan kwa wo ti make 1,000 e de fra ya kan say millions nyina US 1,000 million dollars. Oh my God. Yeah, that will be assay. Yeah, that will be assay. We entertainment news idea, bro. Yeah, that will be assay. Yeah, we know I wish to come no wood yet. In Fenya, yeah, that must say subscribe. Yeah, that's it.